Ni wow, ben uli anti pwedeng ko kasunat kaisak. Kutsu nga tao, lukayang way pa ko rin Pompey, nan huya kupur kasanti kaisak wat. Ranwat niyasil, pepur riyasak riyaw, paran kauno riyagat riyasak silu. Ranwat, ran kapaisak limaw, an huya kupur kasanti kaisak wat. Jailan kakatla, tapatola mo jailan, pagya manamanan katla, tapatota huya, sabulma, tetungol kapeng bangko prananilap. Kailangan ng senator ko. Paan po na si Chief Clerk o roll call. Senator Elton Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Taggart D. Daniel, Senator Sunse Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Stevie K. Edwin, Senator Brian P. Exai, Amen. Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Sandalina Leca, Amen. Senator Michael Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Knapp, Amen. Senator Melbert A. Perez, Amen. Senator Mitero I. Simna, Amen. Senator Jason A. Walter. Amen. Mr. Speaker. Ay, Quorum, Mr. Speaker. naman, Israel may absent kan, Sansal may Senator Edwin excused. Sansal magtayag sa bulman ko quorum. Area, may kuproya po yung kakulian tayo tiyo, ya, sa bulman tayo sa karatan kapeng. Melel kapeng lap, sakar misik pan, kuproyan na nilap. Kayo po ni pa ang kuproyan. Kala pa ko, wala pa ang kupuran ni Shoko. Maun ko sa pulmarlikan ko, nanalang ko, nan kaniyay ko. Wow toro rong lapalap kay tikoros nan palian tiyak, mumocho government. Local, national, o state government. Wow niki, Melel, Kabinan Pompey, the Honorable Reed Oliver. Wow niki, Karyawan Kabina, the Honorable Francisco Ioannis, Mapiluyak, the Governor Ranwood. Wawan ki siyong kapong lapalap, Nelson Joseph, yang amoy, siyong kapong kan, Koros, wasaksit, wawan ki Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senator kan Koros. Bilmen wawan ki lang sa amoro, oloiso, seriso, siyo masakan, o lapalap kan Koros nan Chamberwood. Wawan ki men Pompey Koros, pon taga-kalapwat, pon taga-paypay o nan-way laut kan in Sampa. Rakat o patreng wali apamail kan, nan wuya kupur kosan ti kay sakot. Jalan ka kan katla mo tayo ay paan po na siya floor leader Abram. Kailangan kami, Mr. Speaker, ijungal sekretaran wow, kamu kupura bukan kak pasang sekarang lapo apa kemuliaan ketiar memot kesempal wo itanawai dan wawa wasaksit ijungal sekretaran wow kamu speaker wow ki vice speaker wow kemelel honorable Senator kan Korusia, ibil jungalan ko wow ong Israel kan may pacayang child. Speaker ipacayang ran maun kapeng payamaw ong men Pompey Koros melil Israel kan may pacayang child nan men kapesya kan. Mohon iban pacola speaker kong kupura buyan kak pleo kapesya sabun macayil programming school yu me nan nanci nan week watch merekatan ki Student Takeover Day. Sansal me kosantu Israel John School Pilibilgay ban bacang talis silu nan sa machal government pun kak capiata kaya na Israel uya pen taong kan me ewe bali sa bulman kita kolon ki.
ranwot ichikolan giyan sa upuyan kak pleo kapese ban promail Israel sirin school kay kapkoyang sabul machail pali mayangaki Palichin Loni Ivansi Tamerlan o Sieli Oliver iman pleo bagitag chailen kasmong ral yung lubulubo. Kailangan ng promo floor leader o kailangan ng sirin school ka na patpatang trial. Dahil ito ranwot o bilbang patpatang trial lakap. Mahal salita ko, melaw ko mahal koros. Kamu floor leader. Speaker nuwaw men patson sekarang kasambalwo so pegik chailen sa kapandala watawat o alaltan channel. Kariyaman. Saan salamaw kamagutok, trial and kapantela, watawatan journal, koros mautung kamagutok, masaniyay uwang masanisyo, kamagut po itar, o trial kapantela, watawatan journal. Kamu floor leader. Kalangan speaker kesa bali jungal sekarang nuwaw. Speaker suwat men beliau sekarang kasambalwo so pegik chailen suspend order of business o ketilang ban nampe isu o walu mayay kaptulungan kemudian kusenet o pagpangkan. Saan salamaw kamaguto, o ikamelalam na miya kariyaman bek, karatak try katkatyer, po nambe isu o walu, anson katkilon to patrong walong, kamamatan, kusenet kan o resolution kan. Mamawar sang senator kan koros, sak try katlamotail, kamu floor leader. Speaker, iman pasun yata kamagut o pagik chailen kak suspend order of business o ketilang ban order of the day mayay standing committee report. Kailangan floor leader at saan salamaw kamaguto, kailangan katiyang pan order of the day, yay nambe isa kayo, standing committee report. Try katkatyer pan order of the day o iban po na si chief clerk. Standing committee report number Babgu and Execual and Executive Mepit for motion concerning the special education program sang Salmi Committee on Education. Kailangan chief clerk, saan salma report what siyang committee on education, karitay pan po na siya matam chair leka. Kailangan may Mr. Speaker, muna banyang patro, anuwaw, ng patron bakita may saratan kay puniyo wawang kakpatren sa pulimumime sa sarel din. One can go may Mr. Speaker, Vice Speaker Miguel, Floor, Leader Abraham, honorable members, so koros may patrang sa mutray malam kusuntin ranwot nan gallery o men kapisit kan koros. Iwa may Mr. Speaker, men patrawan waliente sa mga committee on education o uyatay motion katwat ang kaksapol man kita standing committee report papakuwan na isak tuwaw latinian sa isak silu. Pakitarian. Kariyaman. Saan salamaw kamaguto, saan senator leka, kailan katyan ang masasabi standing committee report, pap po na isak tuwaw, laban niya isak silu, o sa bulman kita. Koros mo utung kamaguto, masaniyay, uwang, masanisyo, kamagut po itar, o tayo katkat ng masasabi report, o ibang pileo po na si senator leka. Kailangan may Mr. Speaker ni wow, men pakita tangko promoy honorable members standing committee report 469-23 ang kakapurpo lang committee on education and for them to report back non-session which Kariyaman. kailangan. Dahil kumbalma minute. Nan wiya kupuro iban po na siya kamagut masan salasang Madam Chair. Report number bago ko na isak tuwa laban niya isak silu ang rekamit lang Committee on Education o Committee on Education pan report back nan regular session what. Koros me utung kamaguto masaniyay Hey. uwang masanisyo kamagut po itar
o report number pap ko na isak tuwa ulit niya isak silu recommended tengar committee in education. Kailangan masular ay bahan po na sa floor leader. Speaker kalangan mon iban pacola kamu kuproye buyen kak pacuan kapel siapa men li pinagap ko siyambal me pacyang chail nan siyang machail wilam lamin may sangut me ay sangut yang apa bali paliu merekatan ki the Pacific Community the SPC 5 minit yay marso ulang lululin santo so chail kachkiyang ulang-ulang. Kailangan floor leader o kamagutin po na siya, kailangan Ms. Santos kakpadyang Yagupuran Ranwood. Miedra, point of privilege. Masular ay pampleo po na siya floor leader. Speaker no wow, yan beliau segera membuat kesimpulan wajib pegak challenge suspend order of business o keti apali nampak isak silu may unfinished business. Pagkariaman. Chancellor mo kamaguto, para taktay kat-katyar pan unfinished business, yay ng basic silu o ipan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Pabgiwan ay Sagisulayan Riyasak Silu Mapit. Standing Committee Report number Pabgiwan ay Sakpayulayan Riyasak Silu sang Salmigum Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kailangan, Chancellor mo may report what siyang committee in Chayan ko, karatay pan po na si Vice Chairman in Chayan ko, Senator Daniel. Kailangan ko Mr. Speaker. Mulai pampatuayan Sekretarian Wangan kami, Floor Leader Vice Chairman kan Korusya, Riel Kompakabay Senator kan Korusya, o patang Real Korap kan Korus, berbato nan kalarian sukses. Speaker kamu kuburaya buyan kak, tahu tahu ada itu kan Sekretarian Wangan kami, misalnya salir nilang. Mr. Speaker, mona iban padrola komkuro. Imen uyata ayu komokit. Ito ton sansalir ranto yo apo iki sutok panamawan tatawakan o committee na ala yang adal perangkat panan mas kot yang nan masan bandrawat. Imen uyata komokit sansalir ni ay padro ranto yo. Dia pun panayo nan pungan chairman o vice chairman irawat standing committee report number Pagkuli sa payo la riyasak siluan kapantala on ansaw me availability and chairman aban Patro Bombay. Speaker ben uyata kamagat. Sabulman kita. Kamagat din. Naman mag-iista. Kariaman. Trial Komal Mamil Teo. Senator Daniel. Kailangan Mr. Speaker, manuya tayo kumagdik tayo lingkod yung nasan pa standing committee report pa ako manisok tayo la riyasak silu nasan po sa pulman kita. Kariaman. Kailangan ko promoy. Saan sa lamaw, kamagutok Thailand Katiyan, ang maasal ng standing committee report. Dampa pa ako na isak issue, laban niya riyasak silu, o sa pulman kita. Koros mautong, kamagutok masaniyay, uwang masanisyo, kamagut pa itarok tayo kat-kat nan masan na po. Kamuy, Senator Daniel. Chairman, oy Speaker kam kubraya dan program patik patinin repeat. Kailangan kamu. Mr. Speaker, yan kak
Kau tahu nggak itu ngal sekarang wow. Ang mutungal te sapul mami sansalir nilang masang ranwat. Speaker nan ran riau tau yor pawe Mr. Speaker como que tiu yau mesronon sansalang kupratai kareta en sansalme Mia bahasa Panayu nan bukan chairman or vice chairman standing committee report what and Kasaula or bahasan proton chairman ima karata speaker ay tungal waun ke ay tungal chairman the chairman in Chiengo ay pagi irawat ang kapantala Chairman, Chan Salamau Kamakuto Kailan Kapantela Standing Committee Report Number Pab Kuan Asia Kisu Lebania Riesa Silu Lau Chairman and Chiengo Patriang Chail Koros Mautung Kamakuto Masani Uang Masani Show Kamakut Paitar O Ime Panwiawi Kalangan Senator Daniel Miedre Kamakut and Bill the unfinished business masalah Iban Pona sa floor leader Kalangan speaker kay sabali jungal sekarang wow. Speaker imen pacuan kamagat memut kesambal wajan kak ketiyo apali nambe sak mau may resolution calendar. dahil komal mamin ito kay sa paler o Iban Pona sa floor leader Kalangan speaker ay jungal sekarang sip. Speaker nuwao men pacuan uyata kamagat jalan suspend order of business o ketilang ban miscellaneous. pagpagtaro karyaman kamelalaman miya karyaman ben kamagito dahil katkatiyar pan nambe Asia Kwano tapo na Asia Kwano yay iretoro kamu floor leader Jaga komal ma. na dahil kamal
Miguel. Reginaldia Luceli, San Salatek, Ekatio Weyela, Ikinarong Natacha Wasakadimi, Inimenolelo Weyre. Reginaldia Luceli, San Salatek, Ekatio Weyela, Ikinarong Natacha Wasakadimi, Inimenolelo Weyre. Semeka toke toke yeche.
kat department miscellaneous. Privilege speaker. Oy pan po na siya Madam Chair, Senator Leca. Kailangan may Mr. Speaker kaysa bali itong alwaw. Menwiya tayo kamakit bakbak ma sa Bulmumi Committee Land and Education. Rengkak look into State Law number 10L-50-21. Met mepit public schools on private lands. Esansal me it's a law that Kapuko clear land and education to look into this matter, and they have to report back to the assembly. And as for now, saikin remain man we akita motion no committee kapachapachan ka look into the matter and then report back to the assembly non-session which kalangan. Kamagito to Committee in Education or Land. Bebitata pilihan siya kan me public the government we are totong sangren private sector kan. O kamagito Committee kapatapat totoo ko report to na regular session what. Horos mautong kamagito masaniyay uwang masaniso kamagit poitar. Speaker. Sila irawo biya comment kalalabang mabitata irawo. Kailangan speaker kapangkira. Wow. Even kapangkiyang liyo iman pagi makakagi pajangkit ipakair may padong uyayar ng conference one more into meeting. Kailangan Masular aiban mabitata irawo aiban po sa Vice Speaker. Kailangan speaker na naturo rin ka kuliante. Madam Chairman and Good Delegation, Senator Daniel. O bilpa kumumot kasampalwat and broma kasamu amanol kasampalan wing kitya manolan lolo. Iwan paran Isaiah Tosis nagpiluya wan paran nan ponalamaw UCCP. Pagkikitalan katkiyang ulbalok. Kailangan Vice Speaker o kamagay China widen mga ito patrowan one paron tosis yang padrang wiya kupuran mo. Kailangan kupuran mo one paron. Miyache Speaker, kami Senator Perez. Gubro Iban Baron Walyanti, Chairman in Delegation Mother Name. In Duan Ilak Padron yang ibu surat kepitir rawat kak sansal. Surat yang padunan melogaya ke buat kabel salet. Yet to run Mr. Speaker, William Gidi delegation Mother Name. Gubro itu alwa wan batang atau metiang arkan. Bepit ambulance. Agak kesainan, wenga kesainan yang kamtin health, angkat track. Uya benda kong ambulance rambukat bagi delegation Madalim Piloyang Manwikot niareu magdin ambulance separuan pekiyang angkat pokatan mela sang ni sombir apsutu patola o Israel behene kan tatu gila mel bagi Israel kaporobor ki delegation o bagi Israel angkat sawas poi-poiti arab sutu patola ni sombir. Iman William Gidi delegation o William T. Chairman o wiya kita iraturor yo angka kasainan Committee on Health angka kabalito an momotwot an session wood. Chan salamu kamagito o nasay ng Committee on Health. Karos mautong kamagito masaniyay uwang masaniso motion po ita masanibe. Kami Senator Exide o mesan salo. Kahit Lan ng speaker muna ipachay kalatan kay bunawan pachay sumagong sugar nilang. Ang komu speaker kamang chief vice speaker Miguel floor leader apramo honorable member kan correspondent kamelema grana plan so puagi eucha plan macam-macam. Ay kamelema 113 ranich pan kasana pachetyo makakamawala ang plans merya mo law on 130. Mo pansa ko sila ang floor motion ito. Anano yate uchor Senator Perez. Speaker,
Kamu Senator Perez. Kailangan Speaker, karaban abeu van batuan kawewe apo kuburamuyan sansan me ambulance budgeted nan submoral budget am patreng calai segiyogun poiti dari patreng mo ada bangkat lanan rotoro o bolba iban batuan ta ish peban wolian bi delegation materi. Miadre iran masin mo. Masalah ibe pan mo yawi pagpagwa pa na sa inang Committee in Health mabitata ambulance o mabil kabatayang tanapoy-poy din talaisyak sabi suwa sa poita. Masalah ibe pan mo yawi miadre retoror Speaker, kami Vice imano yata Speaker. ka mag-trial communication ang uyopur sa palbo na lakab-kulakitsak. Okay. Speaker mohon umpan kong kupura iban privilege. Kam kupura Vice Speaker mo ni ban po na sa kamagutay ban po na sa mga floor leader apram. Kalangan Speaker regional siguro wow sapal. Hingak siyensal ban krochaylo hingak pason muliandi delegation in madalni mo kapese ban promail ilamanol kasambalan way mayang batyang child mayes. Sabulman win madalni Speaker and meninchi siya Coast madalni mo. Child kachkiyang ang lobulog. Kalangan floor leader o kamagutin po na siya. Kalangan ng kupramu Coast matalanim ta Speaker and meninchen siya kakyang patreng uya kupurun ranwot. Kalangan masalar ay ban po na siya kamagut. Na kamu Senator Loyola. Kalanganan ko mo Speaker mo na iban patro iban pagita may tunggal sa karan kay boni nilang niya patrang melapo putar sebulwa wotong nan calorie on gun ko mo Speaker yamangchi Vice Speaker Michael floor leader Apram o Riyay honorable senators kan koros ilmu on gi rail kan mayang ket patronan calorie yang so woto bil won men pon pe koros me pe yang ketail nan men kapese kan Speaker ay tunggal ira ban pit ira yu may pem me konang Thailand bill country o te kata ipem administration what tiana administration what pan ititin sian wore apple pen report pen covid cycle latong legislature narkar pa wo iban pa ki masyo bang konang komyana sai nang finance point tre ko to pisituk pen moni kan metotok nan covid sang kayung ran lel imulan ran mentuan declaration of manaman ipem over 2 year we have been to talk what o ipergetar what the next administration what pun konangan kapkapese irapisituk me pan pitata covid up kati sangan nanop akar bo ipaki fine komyana sai nang finance point kakapali Ito o miya karyaman pa koros mautung kamaguto masani ay uong masani so kamagut paitar o kamagut masansal panasay ng Committee in Finance. Masalar ay baan po na siya. Speaker, kak yata Na. kak menlaw yang rotoro reuto. Dahil po na siya na sansal mamiyayar motion na lutung iti masya na po karyaman pa. May kupuray baan po na siya Senator Movic. Last. Yes, kalangan Speaker. Mona iban patro ay tungol sakratan kay paniyawan patrong tan komiti yang tiyer nan mo protong nan molwot ay tungol sakratan mo bangko promo Speaker Vice Floor Honorable Senator Kan Corusio o Corusion mayang patrong trail nan gallery ranwot I men patro wanta me kot pweki en muya o ya ka motion yo pweki en muya tipson to talk yo sang legislature Mia consultation yung makit o tron finance committee in finance public works yang ayo mepitata management management in PUC yang mo na rail pan
uya pokan men kamau ya la token PUC po sapis kanan mawon aramasin Bombay. Ari iroyo parong kit senator kay meyang tuweta consultation inayo mepitata kosonnot yome epsem kawatar vital and basically sa wasa national government o wiyata aray EO power plant on renewable energy when kak tatong yung national government kalib we kami irail pan pain wiyata rail o turo rasang PUC aritame ikasambal ki irawa tomen wiyaga pwe kani yan saume como ketuat maban pekam reality painan liya lutan pan ko sauta o ngaramesaka pwe ki national government we are paying customer o irail meyang pain laut nan on PUC ama resource mo ban sola source in revenue mo ban sola utang painan liya bang ko sauta arimen wiyaga como ketiya pwe ki utang ketail mo inanane taula o truck ketail mo wiyata ketail Bombay State enter into an MOU with the Mr. known way workman national government, the Micronesian Petroleum Company, on condition kan me Bombay State mau ki niyay sa ume Micronesian Petroleum Company took over Mobile. Tame kamau kan marabang yung armasin Bombay. Nan koson natin energy, ikamelele me private sector ka enter into creation of private energy production. Ap ni aban way tito Bombay State, ni Bombay State aban wewe ki yo kamanata. Ito na wewe ki. Ari mau ki rob yo nuya wiyong issue ka. Pwe ki so ban effecto yatan on taulan pon koson ne tabe ap ban effect mamoro na ramasin Bombay niya ban PUC ya pana nane kayata poinan lial poin kak tapun source yung maban solar niyo or ya imet me ko sambal ki ya ko mo ketiyo ko ina sainong committee me appropriate when isto kami le me public works kalip kak uya tatakot or men paki ko ina sain pwede sentola or baki o lel MOU lel tama kay tapiyata sang ni Micronesian Petroleum Company understanding kan yang ako koson natin energy memiyan sa what o yang moment PUC an kemana-mana provide energy on wind Bombay mairail to o yang moment me tay kanaban tulong lale o yang wasaraban tuwal tulong ang lale nan production in energy ari met me imenuya ko como ketiyo kalangan Mr. Speaker. Chancellor mo kamagito. Chancellor makamagit kasambaliw mo, anan kasambaliw mo. Thailand ka can look into it. Para tayo pan po na siya kamagito. Koros mo utung kamagito masani ay huwang masani show kamagit paitar o ikamelele me appropriate committee pan PWTC o finance. Kami Chairman in Finance. Speaker Ong Rew, so ko na ang chain ko. Bagay patata ko siyang natiyo may manamalat. Finance ka yang chuki tamme ako smata. Patata mautayi rate ban quota to siya. Kalangan Chairman in Finance. Pagi bilbang patata mo niya may patrowan kaya pan patrowan aleta kaway ito. PWTC o JNCO o Finance Pan Patrang. Kalangan. Miyate kamagit siyang metrikan masular ay pan po na siya kamagitin ran maleti o sa palpan na lakap. Koros mautung kamagito masani ay uwang masani so kamagit po itar o tayo ran maleti o pan sa palpan na lakap. Klapis.